شاء الله احنا الحسين على بوابة السد، واني اول واحد ماشي افتح الطرقات للرفاق والرفيقات ان شاء الله، اتجاهنا الى الطبقة، بعد الطبقة الى الرقة باذن الله. وكلنا فدا شعب الرقة رايحين نحرر اهلنا وامنا وعرضنا وابونا واخذنا. ابري حمي واقف بري بنا شافي شنو او قصوت ثاني ما بتشم برد هذا سادي برد هذا سادي يا سادا تابقى يا وكان جرز قلت ريدور اول دو شافي شنو اول هاتن قشتم بداري اول من عمر معكم عبود الحافظ قائد لواء الشهيد تسليم جمو. الحمد لله بعون الله وصلنا اخيرا الى سد البعث، وان شاء الله اليوم يا بكره الصبحيات ناخذ كمان الطبقه، وبعد الطبقه ان شاء الله نروح على الرقه، والحمد لله العزم كويس والطبقه شيء مهم يعني. اول شافي شنو ساعات ده شافي اول اوبراسيون دا سبيكر جبو قرتنا دافي سردي فراتي بو اول جواندن في سبه ابو اوبراسيون حتى نيفرو تمام بو ناجي ام سر بر دافي باراجي دانا هدف ما زاتن باليه امي پیش دا بچن ملت یوری گرک در حال جوری در کفه جتاب قای در کفه جبو پاراستن وان و اولوی وان جبر بشر گرام به گارانتی جیان وان دبه نکارن کسب پارزی گرک وی ملت وی دیقات بکش جوری در کفه طبقا زاتن اف سد دودی درجلات ناوین داید بیجن پشتی باراج آتاتورک دودی درجلات ناوین داید و سدکی دبیجن قد سوریه دا قدرکی جیران ده حرم سوریه، یعنی سدکی هم دالی موقع آوی دا و تاقی دا جی گرینگه و مل استراتژی و عسکری دا جی گرینگی آخه هیا.